Crvene zvezde Telekom, kapitan tima broj 9 Luka Mitrović, broj 3 Markus Viljams, broj 4 Nikola Rebić, broj 5 Nikola Žorović, broj 6 Nemanja Ranković, broj 10 Branko Lazić, broj 11 Jakov Lažić, broj 12 Nikola Kalinić, broj 13 Boban Marjanović, broj 15 Marko Tejić, broj 22 Charles Jenkins, broj 33 Mike Silves, trener Dejan Radović. Izdvajanje igrača sa i bez smetnji u razvoju u jedan tim, pošto je dokazano da takav pristup stvara pozitivan uticaj na toleranciju i prihvatanje. Molim vas, pozdravite i poželite dobrodošlicu ekipi specijalne olimpijade i njenim sportistima nove specijalne utakmice Evrolige u Beogradu. Zamolila bih sada Natašu specijalne olimpijade i kapitena Crvene zvezde Telekom Luku Mitrovića da vam se obrate. Moje ime je Nataša Bojić. Današnja utakmica motiviše mene i moje kolege da treniramo sve više, da budemo bolji igrači. Košarka je sport za sve. Hvala Euroligi, One Team, igrajte Unified sa specijalnom olimpijadom. U ime mog tima, Crvene zvezde Telekom i Euroliginog One Tima, sa ponosom pružamo podršku specijalnoj olimpijadi. Svi mi se suočavamo sa različitim izazovima. Kada izađemo na teren i zajedno igramo košarku, možemo da savladamo sve prepreke. Možemo da promenimo svet. Igrajmo ujedinjeni sa specijalnom olimpijadom. Pozivam vas da i na poluvremenu budete uz nas, odnosno da ispratite program, pošto će biti izuzetno interesantno. Dečaci i devojčice iz Žensko kad postrojite. Šta mi igramo sa 3, znači, okej. Poštovani navijači,
Molimo vas da minutom ćutanja odamo poslednju poštu preminulom navijaču Crvene zvezde Marku Ivoviću. Marku Ivkoviću. Neka mu je večna slava.